nye ndobolo benevile si osema dupa mede pepe masigawa do awutu yamo kakabo ena dunu bo akuamo aranyo ndobolo aloje enya jowa to daho awegbomo yele enonze o lesi glegle boro dodo atire vome boro sara o tovile bo anamoro diro aloje emi awego bo yesu o magasin do klopo aton hojirawe male ko wa agba mi tonyi gbe ba ya san gbanu klopo to je asun we fo ko aton klopo to ebe mi ti te to bo aranyo ndobolo le potentiel ou nous mon canton boa kando filé boro fraude alimentaire au Bénin faux emballage vrai scandale le trafic de riz reconditionné démantelé 2 commerçants grossistes arrêtés 5 magasins fermés yele eno wa nu bible to lesi si ayoji bo mele na idu lesi bo du molikun bo da bi awutu mo na ku amo segla yin Bénin dire se to ma dupa wo so bo aloje menele gomo bo le matinal wo wa do mo matinalement wo eni na do na mi po no mo so de wa yo se na lo yin se si ndo o jan eto jimo bo ye bi aso ye me ko ato le koko wata de ye wa so bo to me fire to gbaja to me emi la yon popre ko e kando file chambre haute du parlement béninois le Sénat s'installe CV et album photo des 25 membres de l'institution bon la boussole wo wa do emi la boussole mi to kaka bon emi wa mo talon podo ya igbo bon ye do homo bon hotel e ka do na la boussole beton ara mo deme wo e de ni ala sin ye to file me de to ho do to me na me bon ara mo e kan installation du Sénat talon e yayi un échange qui fait parler et fait parler te alors ara mo do mo lo o de talon ado o pade do to de ye bayi installation e godo ara mo le Béninois libéré e do mi yon palo bon éminent libéré to egbe afonu ou e wa kan yu to do we di installation du Sénat les promesses de talon yana yo ya le Béninois libéré egbe to ara mo ya debe Bénin intelligent ou wa mo pondo mo lo akpo yo devo ou e na e démocratie mi tomo un nouveau souffle pour la démocratie installation du Sénat un nouveau souffle bon alors Bénin intelligent egbe to ana mo ya debe bon matin libre ou ado librement we bina do ponto afonu tin bonadora Bénin vira la mo lo Sénat de ezesien lo eyin ozizedeme yoyo devo ou eyin na otamitomo vie institutionnelle au Bénin le Sénat un tournant historique acté bon le témoin as-tu ou alors nous bon emi témoin de ton so bomoromo yeze eyin au Sénat lo si nous bon azonde yeton emi la sumo azon mon canton bon emi de do au filet bon kando au témoin as-tu bon ala kamoromo mais le potin bo ye ba poto so gbidigbidi ye tin kaka e mamwe ele sun je bo buto mame genu kawe ana yo do to ga mi to romia wada yi ye mamwe to nu wa le si to me amo bon le patriote e wa kando file vers ton do we di installation du Sénat romia wada yi le grand absent était toi un grand absent alors le patriote egbeton ana mo ya debe ni yeswa ma wa yin le grand absent to Bénin to me ana ze kwa te ko yawe bona ho hojirawe male bona mo nu de kandeme bo ara so to pipo to kanji di dia pipo ro alonu kodo eyo wa di kodo ya ni kukudo po bo vigilante ni so